Ja mislim da smo mi ključna karika koja povezuje decu, roditelje i instituciju i da je pedagoški asistent nezamenljiv. On je praktično ključna osoba za podršku deci marginalizovane grupacije. Tokom pandemije 1/3 učenika naše škole nije imala računar i nije mogla da prati nastavu, niti da bude u komunikaciji svakodnevnoj sa nastavnicima i sa mnom. Pošto kući nemam računar, u školi uzmem tablet ili računar i istražim informacije i tako mi bude jasnije i zapamtim tako lakše. Jačamo digitalne kompetencije i na osnovu obuka koje smo dobili u okviru projekta kao pedagoški asistenti mi imamo mogućnosti da na adekvatan način približimo korišćenje informaciono-komunikacijne tehnologije deci, da to bude kvalitetna nastava, savremenija i bogatija sadržajem. Igramo kviz na tabli, učimo nove stvari, reči, lepo ponašanje. Nada mi je pomogla u vezi matematike, geografije. Izdvojila je jako puno vremena da me nauči o tome. Često sebe dajem kao primjer. Ja sam neko ko je završio višu ekonomsku školu, po struci sam ekonomista, ali radim posao pedagoškog asistenta i nekako sam zavolao ovaj posao i ne bih ga promenio, zato što objašnjavam njima da ja sam primjer dobre prakse, primjer u svojoj romskoj zajednici, da je u stvari obrazovanje ključ za uspješnu budućnost. Kad nisam, na primjer, lekcije neke zapisao, on je pitao nastavnike da mi objasne tu lekciju. Primećujem manje osipanje učenika, naročito kada su u pitanju učenici iz završnih razreda, odnosno iz 8. razreda. Redovni su vrlo u klubu za učenje.